District Health Society none roi leng launa asai International Girl Child Day 2024-25 kamung none district headquarter konai mai Makam Hospital and Research Institute tuang conference hall khau takai lokan the kamung khautai none Superintendent of Police namsadai Peter pa mai CMO none Dr. Jenthuilung ka mai khani Rongmei Chamv Manipur tuang secretary ning thuiliu ka mai DPO Dr. Ajin Maring Mai Khani DIO Dr. Gol Mai Jendum Kaniu Rai Kamung Bampi Zukhong Sumai Ginpi Khani Kamung Kaipau Sunak Gwang Gazau Lokane Kamung Kauta Intu Mai Nunta Zukhong Sulau Khang Khani Intu Mai Nanunta Imbu Na Larik Incham Mai Khau Khani Rap Lam Kagwai Khau Intuk Nala Lau Khang Kamung Bampi Rai Salau Kane Kamung Kauta Mansai Rekstruk Dau Rai Gwang Gazau Lokane Imbu Na District Program Manager Kaling Jua Liupan may right thonku melat salaw kane. Manipur Government tong Education Law akani Legislative Affairs Minister Thaunawjam Basanta Kumar right jailaw may bangkaw identification and distribution of aids and assistive devices to persons with disabilities and senior citizens kaniu khang assessment camp akhat asai Utlaw Junior High School khaw takai kan the. AIDP khani RVY scheme bangkhaw Manipur Government on Social Welfare khani Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities takel Infal lai kariuna langpat mai kamong khawtai senior citizen kazauna mik hausi mai nu susi mai kapum iswan menon kagwai nata kalun thai palana mansai gan phekhat tamru daw khang kage nai mai devices kazat azu injan palaw kane District Administration Bisnupur Raijalaw may bangkaw National Road Safety Week 2025 le karyang naina volunteering in traffic control and road safety awareness assisting district administration and traffic control police personnel to may ladun bangkaw Nehru Yuva Kendra Sangathan Bisnupur Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Network of Economy and Welfare Service Kumbi Green Brigade Foundation Manipur khani Sayata Foundation India le kariuna leng mai kamung asai Kumbi kaithian akhani Bisnupur kaithian khau road safety awareness drive takai kan the asai lauthon jai megan khoroi thauna tathaw kan mai road safety awareness kam drive ko Indian Red Cross Society khani asai tong kamung khau kajaw mai volunteer kagoi roi helmet piu makna gari thiam mai thawgong mai khani tingkum tang makna gari thawgong mai kagoi khang awareness dilaw kanhe Bisnupur District tong Deputy Commissioner khani Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch tong President Subamai Laurembam Bikram Rai Jailaw mai bangkhaw Kumbi Assembly Constituency bangkhaw lungba mai lungsi rendra menon khani may pangkhoroi insuan mai minun khani naw sunu minun kagwai khang Indian Red Cross Society Bisnupur Branch Rai blanket akhani pum khang gang mai potsak asak ilaw kanai Indian Red Cross Society Bisnupur Branch Rai pochai kagwai tai volunteer gwai roi ahallup salung khong laingaubi wangu sadang khong awang lekai sadang khong khongkha khani sadang khong mayai lekai hai kagwai khang tatanglana rendra me khawroi imbu na rendra mai eriu na ba me kagwai khang khani amai pui kagwai khang pot kagwai tai injan palaw kane Moirang Assembly Constituency ti hai Model Constituency akhat kasyam pakhang tuna sinthaw ba mai tan ko hai MGNREGA tuang sailon jang chui tuang job card tan MLA Thongam Santi Roi Jailawna Jausit Metan Duan Sinthaw kan the Moirang Assembly Constituency Bangkonai mai Phubala Gram Panchayat Ngangkhalawai Gram Panchayat Trong Laubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat akhani Kwakta Gram Panchayat hai kagwai hai kariuna Ward number tamru nakhat khaunai mai kabam kagwai khau Zautat mele karyang naina MLA Moirang tong Personal Assistant Mairembam Utam Kumar Roy Sakame Kyuto Moirang Assembly Constituency tong MLA Thongam Santi Roy Than Thik Mai Luan Khau Imbu na Sinthaw Khang Main Road Dang Tuat Mai Kabam Kagwai Khau Than Thik na Lung Khang Tumai Machun Bang Khau Jang Sui tong Job Card Tan Hai Tan Kai Khang Karambam Tonge Tuna Sakne Imbu na Than Thik Meroi Eniu Pum Gai Rari Gai Mai Latawe Khani Mansai panti khau than thik mai tu mai hai kage nai liang mai akhat re tuna sakane
MLA ทองงามสันติที่ให้มาชิวไม่รวยมาจวงเล่าของนิชากันนี่ขัดนี้แกนดราตวงอิมบูนะไกไม่ตานเขาตานเท้าขังไม่ก็กวยรวยกติวเราปูตุนะพี่แต่รวยชากันนี่ Marang esi ko na gram panchayat mari khang lai khowala gram panchayat watara lai ngang khlawai gram panchayat watrok lai tongawi tongchang mi watrok lai kokta gram panchayat watrok palai apon ma marang esi gram panchayat si wat kuntra ga mathoi wat kuntra mathoi si hunter ki 20 days ki line department ki manga jp ki manga aduga panchayat ki gram panchayat ki waktara pulam na wak kun ne 20 days si manung sida akoi ma gi wak shadi to an to ma pham sing pi ni adu akoi marang esi ki oina honorable mle na so aduga akoi gram panchayat ki member MSC kangbu akoi MSC committee kangbu na so aduga mes kangbu na so ka chen na so akoi marang da beautification ki style da beautification to no gi mo ka marang esi ki panchayat ki level khilmo chi akoi marang gi esi mong da level akoi mayor ching chi da akoi na lu banam na gi aur momo akoi yama ten ba short pair si mo ka akoi na work site ki thawla ka na akoi na thabak ki su je ni Intaw kagan kau puipu some gwai roi larik inchamba mai nanun ti hai akup mai thia kau kasiam khangcho khani huduan kau dubui thia kau pat puni chu tumai luan kau asai jang me khatwang career counseling workshop ta kai kan the JB Enterprises Bisnupur khani Pioneer Club Bisnupur kanai roi leng launa Bisnupur kau nai mai kiamba ningsing changlen kau ta kai kan mai kamung kau tai JB Enterprises tong proprietor konsam Banubati Pioneer Club Bisnupur tong secretary KH Hosiyar Bisnupur konai me school ka goi tong oza ka goi roi kamong tong sakhwang sume bampi nun suna kadam gonglan samlo kane asai career counseling tong kamong khautai Greater Bisnupur khatni inter village khau roi gwang mai bye bye me school tong incham nan nu na khani puipu ka goi khau Pauna Bazar Imphal konai mai SS Career Solution tong senior counselor Shilomi Sanjenbam Roy Counseling lalo kane Imbuna kamong kautai JB Enterprises tong proprietor konsam Banubati Roy sakamay kyuto alaunun hai huduan tong tiang dai the khani kaniuti hai inchup me cheng khau jai lau khang khani puipu ko goi roi lungsi rendra puijang roi alaunun ta kasiap ne me khau longning han kai mai ka goi ta katiu thau lau khang leng lau mai career counseling akhat re tuna sakane Bhutan All Sport Games Federation akhani South Asian All Sport Games Federation roi leng lo na takai kamai January soina khat kharoi choina ka thum ngan na tera handling hall Honnet Soling Bhutan khau takai kan mai pungu tang mai International Games 2025 All Sports Game khau ka jaw kan mai Manipur kharoi India team khau ka jaw kan mai official akhani badminton khau gold medal la kan mai Ganai ta asai Bir Tikendrajit International Airport in Fall khau ai khut me ka goi le tuna reulo mai mung ta kai kan the Imbuna GM Jit Khumancha khang Best Technical Director International Award ni tilauna chakhwang sulau kane cham ngal lo the